yaşasam da Partidodan kelgan ag'aylar. You said no no no, you said no no no, I said no 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 no, no 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 no. What television? Oh, stop. Алысқы Антарктида тоғырынан ақ аюлар келіп, I love you 60 жаш деп келіп отырады. Қол шапқаныңыздар келіңіздер. Келіңіздер, андамесе, құрметті туғандар, сіздердің қол шапқандар астында бүгінгі той иелері десем де болады. 60 жаш юбилей иелері сүйікті неберелеріне Германиядан өз қолдарымен машина заказ беріптір. Андықтан келіңіздер, қол шағып қойыңыздар. 2 жасқа сөз кезегін береді. Машиналарын тапшы. Аймандар, қоғандар, бұна бүгін 3 қошма той олатан. Себебі дегенде bizim Aslı ülkemnin oğlu, kızının tuğulan gündörü. Bireğindeki tuğulan günü. Oşalarda biz kutlayız. Fatima'ga, yana İbrahim, Öküge çin ömür, ten soğluk, uzun ömür, vakit dağlay. Gelecekte en yaşlı kızlar baltar olsun biz dilekteşiz. Albatta kelingizlar, ақ tileklar орындалсын. Men dag'am o'sha so'zlarga qo'shilaman. Bugun o'sha katatasining tug'ilgan kuniga aralash Fatima qizimning tug'ilgan kuni, Ibrahim Pasha o'g'limning tug'ilgan kuni, shularda azmaz arzugan belegiz meni qutlab qo'yaylik. Ochiq bo'lib, ынтымақта өсіп неврелерім барлығы бақытты болсындар, аталы баржақ, енелі ерке болып өсіп жүрсіңдер. Азаматсыздар, келіңіздер, қол шағып қойыңыздар. Неврелері үшін апайын Германиядан заказ беріпті. Машина, қараңыздар, машина күліші менен. Ақ Ибрагим Пашаға бар болыңыз.
Atalarımız Moğol Niyaz babamız Var olsun mıyıkatlar Adam çayım kımbatım Benim Allah'ım Adam çayım çırağım Canım kurbatım Adam çayım kımbatım Benim Allah'ım Benim Şirinlik vakit olmasın Meyman dost gelip çılasın Taşlıklı bilip jirimi Jigit birilerim koldolsun Hasret birilerim koldolsun Sana çayım kıvatım Benim Allah'ım Sana çayım çırağım Canım kurbatım Sana çayım kıvatım Benim Allah'ım Sana çayım çırağım Benim Allah'ım Dostlarınız bolsa tarelka berip koysаңар, тарелка менен вилка мүмкүн болсо. Мына келди. Рахмат. Негизи ислам дининде да айтылат экен. Аял киши өзүнүн күйөөсүнүн ыраазылыгын алмайынча бейишке кирбейт дейт туугандар. Сарайжевичке айта турган сөзүбүз күйөөңүздүн ыраазычылыгын алуу максатында дагы ушул жерде 60 жылдык юбилейиңиз куттуу болсун деп порттун өзгөчө ширин жерлеринин бөлүкчөсүнөн вилка менен кесип туруп Ашим атабыздын оозуна өзүңүздүн колуңуз менен салып коюңузчу келиңиз. Ашим ата, сиз дагы мен сага ыраазымын деп порттун ширин бөлүгүнөн келип коюңуз. Ушул жерде ким колтугу болуп чапса, 2 стоп торт берилет. Ашим атам мына жеңемдин торт бергенине кандай окшойт, өзү чоңураак бөлүктөн кесип алып жеп атат.